yen no ma be ye dey say honest Oba do Mama menka asem bi nkyira mo hwe gan wo hu wonu sa obeti wa na tim ni nyina ne de ye nyina obeti wa na even Ghana for mpani for no ko musoro no yes gan ne de wonya tim legal wife o wo mo de ne ba sa wo ma break obeti wa because won ne obeti wa ne bobi a wo mu nyina esoro no gan ne de wonya tim no free no be wura mo pesa aye je ni tumu Nini thank you yeah je ni tumu pre ko pesa no o free ni no be wura mo a ya investigation you can you no ya America wako eja wodi kwato ho eja wodi kwato America fo sika sem ho the same or how no dey betu wo mitino oba sa obebubu no aseye o ntiga no nya tim legal wife ni but the year mama nya fast mama fast etiga no dey onya tim legal wife ni o oba sa obebubu Tiwaa no wasend because Tiwaa no obuntantim wo mu a empanimfo ni suro no it is almost omu break Tiwaa de omu say tim legal wife na egu asam no nya satan na lawyer na ya wo ni chambers wa legal wife ye wo meeting ne enwumre 8 o'clock oba don't forget etiga no dey mo timo because mo people na chi kura na omu de ne ba so me di Tiwaa statistic so chambers wa the lawyer chambers wa me say eyan crofo ne na de ne be wura mu on tim legal wife ni wo free but ye no ye me accept wo bia kasa no ba mo ni oba nkasa se be ya money ko bia platform be wura be say obeti wa na obeti mo wo mu and ko bia because we dey obeti wa obeti wa mu so mu bubu obeti wa de yi obeti ya obeti wa because woman so obeti wa no mu probi obebubu obeti wa ntiga ne do mu kofa ne be wura mu kwa etiga ne onya tim legal wife ni nti yani ena ho yani ena ho because from where na gabe wakwa ya no kwasa ya America so at one kwa fa so ko America e ko yes ka sam ko say ho the same thing wa omu free nyina yo obeti wa even penning for Ghana crafty because of Betty Wana okute me ekwa investigation wo mo akase wo mu suro Tiwaa enti wan Betty me bubutiwa I just want to for be enti ga ne do be bram me ka be seconds o be bram asem ni kwa makama Tiwaa teda me madam for baako oni former president na ejuma obati wa make statement bi on the platform so say can say a former president Ghanaian no afre asumesi say asem so ni mu bia on twi ni ho film could you believe say me oba kan epe na me friend madam for no because me no ni former president na ejuma onu MP ba power 2000 no a police ni ana afre ye fa no me mate ni me ni kokko no modumase what ya say na me friend na bisa say yawo sinyi na mati say o papa akachi asumesi no say dey na me ti am so obati wa no say oba so di obefo pa asem o kai no madam for no catch him no say anyway oba so di obefo na dey no ti na me say ya o dey no ti dey mede na me ahoye na dey mathematics kana madam for no catch me okasi say na ye dey no ti na say na no dey no ti dey mede na me Jima ma so whatsoever ne do mo ko fa ne bem because Obetiwa na wo munyi na Obetiwa so na mo na ho ti legal wife for mpanimfo mo ma mo because of sikana accountable obeye ni nti sikana akunta obebu ni Obetiwa no ye ni na sisi ade wa ye biem den again ba musika sem Obetiwa adwuma obeye ye nyina mo pa kire se Obetiwa anya hwe biem because one problem Obetiwa na team legal wife na go it one ko fa na ba so be me say me ma up to 3 days so one be ya ko share obi ayi wonani ama odi wo kasa wo ketra me say girl do mo ko fa ni be share mu ani be damage control keke omo share dem man ko fa ema so se be ya on be obetima penetrate ewura ma minimu no be team legal wife no the girl just came to destroy things because America for this get being where irai and so was this guy in America quite of us so members in the bedman na be account Obetiwa Bruni na bia mo manenko na mo ntra mo baby
because again no mu use no ma ASF won ka obi aho woye ASF ya ne de woye ASF say enti na o pese sika o pe maame na kwatale maame hu na ni bibia o te so wodi ASF no ka go mama me ka bibi ntia mo ASF no ko mo type my ASF no ko be kwa kogu no me ka chem ga no oba formation enya ma me se wa de hunti no ba yo eye mission ASF no obe kwa kogu no ansa me ka for de no ko wura o fu e ka se sika ida o mo ti mo ma mo na wa na sika ida no yes man ko tu wa na sika ida e yes man ni say asa ni pasro ni say no afa no ho ade endo ko so life ni kakrama ene na pantan de ndi oye ene o kasa tantan owie ye wo he na ni mo twa ono ene odiem ni kaka ati ni ko di na moda show na adwuma na ba yo adwuma na adimo because mo ntwa de wo bi wura mo amuni mu ni ba bia na mo soso ne so ene adwuma na ene ne ho from where sister mo nya the grand check and when is will be a penetrate room will be a penetrate room again yes man so me when you say say one then the ba mo fufuro no me pa cho say same way me kai say obi platforms again the ba mo bi e kan say same say sa lawyer jima man muni mu ne hen obi kan say same but mo nyina man fa ma dwena anko a che say same way say mo nyina man fa ma kura ye penetrate room abedi boni say enti kana mo ye nyina wa no oh ni Aira. Dikana ira. Ya na sabu ni mo bi na mo ajeje ne so. No de kro no ko to no so sa na papa bi aton bi le den wono so de kro no ko to na papa bi so. Na mo chini nyina ho ma ne nya account. Mo chini nyina ho ma ne nya account no aya no ho wono na nam danche ma fa no woji. Esima tiesi mo no ho. Ya ba ma 1 week wonni mu ntia. Ya de wo ko TikTok ni ya de wo ko Facebook ni Instagram wa Instagram bia fa ni picture to wona tworo kromfo gu so ye mpan kwase asem sika ne nyane dia viewers sika yes oko Nashmin ho ekocho letema Nashmin se on fe sika ni nyina emfa emra one lady baako na oko ji sika ni fi Nashmin ho echo letema in the capacity at what no or one high na djuma Montreal. A dear letterhead no de koma. Montreal you Nashmin ko ji sika no. Me say ASF ho no kra obekwa kwese ho. Moma mwani na ho. Abusuafo ne ka ona sika ye raise ya. Ye fundraising no na abusuafo sika. Mo ko ji fi na. Se wo de ba bontin o. Etwa se obetu din e wa bontin obi ehu sika ye nya aye. Etwa se obetu din on fa metu na se wo dwane mo be da na mo nya no. O dwane wa ma won na bi mo. There's no way mo ti nya no. Mo trust the pastor. Obi etimi penetrate no waye. No wa be din emu asem no ko. Because Tiwaa no kwanya no mo fa so. O mo nim se Tiwaa na powers ni nyina kuta no. Ye break Tiwaa tim legal wife ogu. Tiwaa na kuta information won na kofa ba. Enti ye break Tiwaa. Enti ga ne de oba formation. Na mo ani ana ho. You say Tiwaa ye be page ni bie. Tiwaa ye be page ni bie. Ye maame no. Maame we oye supreme. Ye be page ni bie. Obia nyene no ho ye be page ni bie because the way on person mo di ni di ne to form no ye mpene. Yeah, because na say ya onko information be no hobiem. Na say Tiwaa fa bibia ma. Obi na be discuss. Nobody. Tiwaa fence mo obi enya bibia discuss. So what you say? Tiwaa fence mo break. Yanti break. Obi information be. Tiwaa de wa ye wa mo fie on biggest fear na. Mo so Tiwaa mu ye. Mo so ni mu ye na ono ne